Tibiyag! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Disiplina ti kang runaan, tapno naragsak ti agkakabagyan. Tampok ditoy programa tayo. Kastala Tibiyag! Auntie, ada bisitam. Oy, sika pinakibiyangan man ng dagiti make-up mo. Inusar mo di kabarbaro a lipstick ko. Naminsan laong mo, auntie. Ay, Anay ko, kinadal nakpay. Sumsumrag kagayam dito'y silid ko numapana kagtrabaho, ha? Nagadun ako dalyo kanya. Ayun gayam, ayun di bisita. Ada ijay, gwapo, Ha? natayag, cute. Asino? Agsagaysay kan auntie, taing kasangwan. Hello? Good morning, ma'am. Siyak ni Jomar. Siyak daw may ag-install iti computer. Ay na, gwapo talaga. Ay, sika ka di. O sige, ay na, hindi pa last week ngururayan ka. Pasensya kayon, ma'am. Ado nga minti nagpa-install kada kami. Ma'am. Irugi kon. Top na ma-installanan. O sige, sure. Anan! Anan! Ay, napanan naman nga tanay Nanang, nakita yo ka din ni Anan? Ay na, atay jay balay. Ay, sus, imbes ko mga awiran na ti Adi na. Tila papapanan na. Ay, Nanang. Apay dagi jay do alalaki ngay muli jay balay yaw. Ay, technician ka no, dagi jay. Nagpakabit ni ading mo aligaya iti internet iti jay balay. Ha? An-anuan na ti internet? Ay, jak nga rod maawatan jay ibagbagan na. Ay, sanda ka nun asumrag iti trabaho. Tanda ka nun nakubed akatrabahuan na. Day, anya manunday talot-lot, manakaw. Merienda dagiti technician, nanang. Na, pinakan mo lang nga rod idan. Pag merinda, umpay. Ay na, nanang. Kababain mo't ano mabisinan ni Jomar. Anya? Sana bali, nanang. Taadan ton internet tayo. Anya nga miday ta nga internet aya. Bayan yun. Awan oras ko ngagpalawag. Aglisi kayo dito, nanang. Tagluto Adda internet yo dito yan? Manang, kasapulak taag work from home ngamin. Kasta aya. Saan kami pala asumrag tapno maliklikan ti panagwaras ti virus. Yay! Adan internet mi. Hoy, Anan, agawid ka man. Ingka agaw awer, tagluto Mami, saan na kon naawagan iti anan? Balasang akon. Anlangan Unmat ngamin manang. Balasang ni An. Di mo awagan iti anan. Kat, apay nga rod anaragsak ka nga dan internet dantem? Ni mami mat, damagan na pailaang. Ay namanang, tapno makichat mo Ay sos, di mo aramidon day ta. Aw-awiram ket di adim. Saan aday ta makichat kar aramidam? Jak ipalubos day ta, Nanganan dagiti ubeng, do atalaangan amangan. Apay, adda kanon internet di tabalay datatang kananang. Wan, nakaamwam nga rod. Impasabat kanyak ni Anan, itay kasangsangpat ko. Usaran ka nung agtrabaho ni Ligaya, ta saan pa'y asumrag. Mayat Oh, apay nga umisem ka? Imisemaklaan, dilawang manag. Ala, mangantagid din. Bakit? Umay kaman dito. Darasam! Ay, adar aramidak. Ayab ka lang ayab. Apay aya. Anya da ito agilap-gilap dito. Katno day ta di ibagbaga di anak mo nga internet. Anya? Usaran ka nun niligaya iti trabahon Ang mga no pang rugyan ti uram da ito Ay, agdal na ka man alaklakayan. Tila ibagbaga. Nanay. Ay na, agilap-gilap. Kita ang ngamin Ang mga nubumtak da ita. Ang mga nubumba. Ay,
Basta ti home from work, ligaya. Wen nanang, dito'y balay kong aramidan dagiti trabaho kiti opisina. Ay kas jay. Ay kat, anya ngay nga ron ti usar day ta internet. Isu ati usarak apang i-transfer ka dagiti malpas ko at trabaho iti opisina mi. Ay, ay, ni bayaw mo apay tos. Mabalin mat nga ibaon mo day jay. Paiso ti mangitulod ka dagita a papeles sa opisina yaw. Ha? Anya nga ti serbe di tricycle na. Ay nananang, saanin ang masapol ti tricycle? Tadan internet. Ay, jak maawatan day ta nga ibagbaga manak ko. Ala. Ingkay ki di ijayon nanang, tarugyakon ti agtrabaho. Tani, ado pa'y tilipas. Ay na, madanaga na. Anyamanan aya ti pakadanagan nyo, tatang. Da kayo kot tay lakay akanayon ang madandanagan. Ay na, madanaga na. Diyan ngamin aggilap-gilap ijay balay. Ang mga numakauram. Ay, anyakat ni tatangan aya. Internet day jay. Saan ang makauram? Ha? Ay, saan aya? Ningkay jabang kagyaw tanay aldawan. Ayan ni An-An. Taitugot ko man ijay bangkag. Ay, saan ang mabalin as umurot kada kayo ni An-An, tatang? Tag mo, Jol. Kan agaw awir pay. Aya. Nimot pa itos, napan nagpasada. Bagla nga dagatang mimot ay ti bagas me. Mala, mapanakaw. Talya-talyawom deta balay. Ta mga nusumga jay aggilap-gilap ijay balay. Hello, Joma. Hello? Kunak, ano saan kan nga umawag? Mabalin ka di matasaan? Namiss na kanya. Ha? Namiss ka mo't. Kumusta agla ko madya internet connection no kasano, ma'am? Ay. Kunak no namiss nak. Ay kwa, nakapsot ti connection mi. Iso anas ken nga umay ka, tapno umay mo tarimaanen. Sige, ma'am. Anya nga oras nga available ka dita? Anytime, umay kalata. Tani agluto aki ti merienda. Anya ti kayat mo? Spaghetti, pansit, lumpia, Shanghai, wano anya. An-An! No. Hoy, An-An! Ay! Mami, kinigtot nakpay. Nakadumog kalatan dita cellphone mo! Anay ko! Anay! Ni mami mat! Agkadal manan. Apay ka ti anausum kayong agkabsat nga agkadal. Tumakder ka dita. Balasa nga kun mami. Iso ati da kadkadalan. Apay nga awan pay ni daddy. Diyak mo Ala, ingkasurutan ije paradaan. Ibagam nga agawi dan. Ang mga numakiin inum manan. Magastos na manan, dyan napasadaan na. Ligaya. Ada ni manang mo. Damdamagan na no nakitam ni manong mo apay tos. Kat no adak dito'y silid kong agtrab-trabaho, nanang. Kasano ko maamakita? Ay na, rabieng. Awan pa'y laang ni Paitos. Ni, apay nga'y, napanan na. Adan samot babae nan. Ay, daytan tumot nga minti panunot madagos. Ay, katbirukan tayo Ay, ni tatang yaw. Uray saan nga agaw awid day jay. Jack pulos pinanunot nga da babae na. Ay, nananang, lakayan ni tatang tapno pagsuspet saan nyo pailaang itikasta. Padasan na tiyag babae. Paibalod ko. Nakaawid kan? Itay pa'y abakot. Sika napanam. Dita balay tananang. Birbirukan ka dita. Amom ay amap mapanak ijay. Napanam nga rod. Apay anarabyan ka. Kan ayan na dyan na pa sa daam. Awanan ti bagas tayo. Hay, hawan tinapasadaak. Anya? Natumal ti biyahe ita. Awan apulos? Ultimo piso? Awan? Kastala ti biyag Saan mat akanayon anapig sa ti biyahe? Kasano nga rod itan? Awan nga raod. Sumardeng kan nga agsaw.
natarimahan kong di internet yo, Ma'am Ligaya. Ah? Ay, umay ka. Agmerienda ka pa, Jomar. Kwa, kababain man. Saan? Umay ka kit din. O ala, agtugaw ka dito abay ko. Nag-sweet ka matan, Ma'am Ligaya. Ligaya latan. Ma'am, anya ter aramidin da di alalaki ang nakatugaw iti likod ti balayaw. Ay na, bayaw ko day jay. Ay, Jakman amo. ay, amukon. Maki-internet siguro. Manang, agrek-reklamo ka, gapot tarabiin no agaw-awid nila kay mo. Wan nga rod. Apay, amom ka dino sa dino ti papapanan na. Amukon. Ha? Sa dino? EJ video ok yan? Ayan na, tamapan ko surutan. Ijay likod ti balay. Ha? Anya ter aramidan na ijay? Day ta tinasken at akwata. Nag-reply adagos Anya ti kunana? Ag-video call kami kano? Asino ti ka video call mo, ha, paitos? Ah! Kan apay nga da ka dito'y likod ti balay da tatang? Asino ti nang itad ti password ti internet da? Ni ka di an-an? Kwa bakal! Kunak no agpaspasada ka? Adda ka gayam dito yung agin internet? Tumakdor ka dito! Anay! Di mo matigo yung tilapayag ko Agawit kan! Aguray ka mata! Pagurayan nak? Ha? Pagurayan nak? Aguray ka mata! Anay! Wan! Agawid akon! Si Kamad, imbes nga glinis ka dito'y balay, day talatan cellphone mo tigam mo. Nagwalisak mo to na. Agmap ka. Agmud-modulak nga ro. Anya nga agmod module, kat day ta cellphone mo tigam mo. Module ka di day ta, ha? Sige, aglinis ka. Kat ni daddy ngay. Agin internet mat ngagmalmalam. Ay na, sakit kayo ti ulo nga agama. Paitaos. Anya ti aramidam dito yung ruwar ti balayaw. Ni man Clara, inala na dya silpon ko. Apay nga ay. Jakman amokon ko ana. Dito yung silpon ka. Nabayagan na jak us-usaran. Jak matam mo nga usaran. Kitaan taman tatang, numabalin apag internet ta. Napigsagayam ti internet dito silpon nyo tatang. Ginatang ni nanang mo ta. Ngamjak matam mo nga usaran. Kita nyo tatang, nakakunay kak adagos. Apay, nung nakakaunik ka adagaws. Makapag-internet akon tatang. Kasano ay aday ta? Tatang, kayat mo makichat ka dagiti sexy a babae. Mga numangag ni nanang mau. Un tatang, padasem. Sige man nga raw. Kalpasan ni Paitaws. Di mo tatang mo itatisan nga agaw-awid. Ay nananang, kastamot at talaga ni tatang. Marabrab yan nga agawid no maminsan. Ay, amam, anak kao. Dayjay at tatang mo. Adamot katlok-loko na iti dayjay. Ni nanang mo, ididay ta. Aglisi ka man, bakal. Adda kita ay. Apa nga itakala ang alaklakayan? Anya aklas asaludsud day ta. Kat nagdapuwak ijay bangkag. Magnaat ko nak. Nanang, aglisi kayon, tamag na ni tatang. Uy. Napigsa ti panaggilap-gilap na. Saan kayon amabutang di gilap-gilap, tatang? Apay kumaakabutang ka. Ay, kat no nagmayat gayam ti internet na. Amumon abaliksan ti internet. Internet lang. Kat no naglaka. Internet. Mayat. Anya amayat. Nagmayat gayam ti adda internet na. Ay, awanan ti maka-internet dito balay.
Ha? Nay, apay ngay. Nasaya at might. Aga pa kayon. Adda saanan nga trabaho. Kan agmojol. Ay, una yan. Total, nalpas matenti work from home ko, inawaga ko ni Jomar. Umainan ikatantiling niya. Ha? Anya? Ay, sayang. Adupay ko matikatsat kaw. Ay, pagsasaritaan tayo anay bagday ti abalag. Tapno awan ti agaapa. Kan agsisinakit tinakam na. Ngamen, no day talatan, internet ti sangsangwon niyaw nga ibagbagayaw, ay awanan. Adda ti saan ang makapagtrabaho. Adamot dita ti sabal ti buybuyaan na si kaalaklakayan Ti amaw, Jack amo ti at aramidam Ti Nanang! ila ti buybuyam. Gaputa amamon ti ag internet. Nanang! Jay tumat ngamin apay taos. Insursuro nakakitdain nga agnet. Wano agusar iti internet. Masapol ang madisiplinaan titong galmay sa kadatayaw. Disiplina ti kagrunaan, tapno naragsak ti agkakabagyan, kan tapno agkikinnaawatan tayaw. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Disiplina ti kangrunaan, tapno naragsak ti agkakabagyan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay as sagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.